Sadra İsa pata gızaf çıkayray İsa naratanı qatxana. İsa aburuz qisa aqayze geçna. Sagilera lejbernik iz tun vi hisfena. Ve hey sebazi torar riqin qerexti zavatna. Abu riqi avay burun qoçerik nyakatna quşari nituna. Sebazi torar qon qaçkadi zavatna. Eqeçna alaq daldi qurana. Abruz qeş besxanaç. Sebazi bur qalğan rin arayri zavatna. Qalğan arçixi xana. Abur aqal tsavay qatsar pürçü qarna. Sebazi bur mublah çile lavatna. Eqeç ayla aburu vişri artuq mayva yarğana. Axpa İsa di vanalaz davamarna. Niqvan qida yapara vata hadazvana turay. İsa din tilmizri adavay xabar quna. İqisadi mana vuçuray. Allah din paçah vilin sireray. Qile qudday alaqunar kezganvu. Cevap gana İsa di. Amay buruz iburmana ava çirqisa yareza muqzo. Uçizlahayta abur kiligzava akvazoç. Yabguzvu van qezvoç. Gila qisa kükayeta kilig. Tumunin tuar Allah din gafi. Reqin qerextiz ava taytorar gahvan xıyburya. Axpa aburun patav atana iblisti. Abur iman dal tatun va xilasta khun patav. Aburun riqay agafa qudzava. Qon qay çıkariz ava taytorar gahvan xan mazni şad viladi qabul day. Amma çpiq duvul ava çirburya. Havilaysa qadar vaqtu nodi. Allah tiq iman ida. Amma sinaq din yiqara abur quluq jeda. Tsatsarin arayriz ava taytorar abur gafuniz yabguday. Amma qver dava çeb. Eçelrixiz qayğoyri devletrini lezetri bürqü avuna. Tsir gana kütahta xanmaz. Allah din gafrik elay aludda burya. Aburu beherni qidaç. Miyan çilel ava taytorar abur wan xayı gaf. Milayim va mihirike xüzvay ksari. Beherni aburu sabur xunoldi qida.